ubundi iyo umuntu ari hero national ntabwo famille igira uruhare runini aba ari w'igihugu nuriya mugore ni umupfakazi w'igihugu nabo bana ni imfubyi z'igihugu ntabwo ubundi ko bigenda umupfakazi wa hero ntarongorwa handi n'umugore n'umumba ntigeze arongorwa handi umugore wa gasore ntigeze arongorwa handi yashatse umugabo baramwica Kadafi yari kubirwanya icyo mu byo bamwiciye birimo Kadafi yibuke yuko iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tebuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare twongeye kubasuhuza tubifurize kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye turi kumwe na Dr Rusa Bagirishya. Dr muraho neza? Namahoro. Tugiye kuganira kuri famille ya Sankara muri iki cyumweru turi gusoza nibwo umubiri wa Sankara agomba gushyingurwa aho leta yateganyije ariko famille yanga kwitabira umuhango wo kumushyingura ivuga ko aho hantu bagiye kumushyingura atari ahantu bumvikanye nka famille ndetse na leta. Dr Kwanga kwitabira gushyingura umuhungu wabo ni iki cyonyine byagendeyeho cyangwa hari izindi mpamvu zishobora gutuma umuryango utemera ko umuntu nk'intwari ashyingurwa muri ubwo buryo? sinzi niba ari famille nucléaire cyangwa ari famille élargie sinzi kubyumva icyo nshatse kuvuga. Famille nini kenshi umuntu yapfuye banini cyane. Sinzi rero famille yanze principalement yariyo mbere na mbere byashingiye ku bana be n'umugore we. Famille bavuze ko badakunda aho hantu bagiye kwimurira umubiri we. Famille nucléaire. Ubundi iyo umuntu ari hero national ntabwo famille igira uruhare runini aba ari w'igihugu nuriya mugore ni umupfakazi w'igihugu nabo bana ni imfubyi z'igihugu ntabwo ubundi bakagombye kubyanga uretse yuko peut-être leta ari kuba nabo bafitemo uruhare bafitemo ibintu sentimental bari kubivugana na mbere bakumvikana ariko ubundi kuba leta yafashe ntuzikamuhamba niko bigenda. Hero umuntu iyo ari hero nta ruhare runini umufiteho ntushobora kubabuza kumwubakira stati ntushobora kuvuga ngo nimwubake stati imeze gutya ni igihugu n'uw'igihugu ntabwo aba ari uwawe. N'ubu leta yavuze ko uyu mwanzuro yawufashe hakurikijwe amategeko kandi ngo mu nyungu z'igihugu. Nibyo hero national hero national hero national famille ivuga kabiri. Ibyo byose famille igihugu kirayimenya umwana umugore wa Sankara cyangwa abana be leta bafatanshirije kugira babe bagiri aho nabo bifatanshirije ariko dipani leta igomba kwishira amashuri ni leta igomba kubavuza gutyo gutyo. Umugore wa Sankara buriya ntashobora kuburinza abamo ntashobora kubura icyari ni mupfakazi w'igihugu nkuko adashobora kurungurwa handi ntibishoboka uretse ko atakiri na mutoya. Abikoze byagenda bite? Ntibikunda ntibishoboka kirazira bashobora no kumwica uzabaze uwa Rwagasore Burundi yagize amarorasiyo gusa asanzwe bahise bamwica. Ayo ni amategeko ni imigenzo niko bigenda. Umupfakazi wa hero ntarongorwa handi n'umugore n'umumba ntigeze arongorwa handi umugore wa Gasore ntigeze arongorwa handi yashatse umugabo baramwica. No ni coutume ni tradition. Ni tradition n'umuco. Kanumva bikomeza ahubwo baba batekereza ko aramutse arongorwa handi byagenda bite? Oya icyo gihe to babirinda iki cyangwa baba murinda iki? Oya ni mu mico kubera aho hanagiye kurungurwa
ubwiwe n'iki yuko umugabo ugiye kumurongora afite muri iyo gahunda afite guha agaciro umugabo yari afite umugore wa mbere afite azafata uwo mugabo uwo mugore nk'uko igihugu gifata umugabo gifata umugabo kuko hero national aba ari ikintu gikomeye buri intwari y'igihugu intwari iba ari ikintu gikomeye cyane uzarebe n'ubu ngubu nujya gutera imbere i Burundi aho ifoto ya Micombero yabaga iri habaga n'iya Rwagasore ubwo ndavuga bunzi iyabagazo yabaga iri habaga n'iya Rwagasore iya Ndade yaho yabaga iri habaga n'iya Rwagasore iya Nkurunziza aho iri n'iya Rwagasore n'uyu munsi aho ifoto ya Ndayishimiye iri hari iya Rwagasore n'uyu munsi n'urumva rohero national abari intwaro y'igihugu ibari intwaro y'igihugu ifite ikintu signifiya kinini cyane no kuvuga ngo aramutse so umupfakazi w'igihugu ashatse ahandi baba bafite impungenge z'uko umugabo ashatse atamufata nk'uko igihugu kigiye cyamufata kimufite yansharije cyangwa oya niba umugabo ari intwari y'igihugu ni sacrifice hari byo sacrifice umugore n'umugabo ntubatandukanye nawe agomba kugira amasacrifice iyo sacrifice ni ukwisacrifice nyine ku mugabo we akagoma ari umugore w'umugabo utakiriho ntabwo byumva ndi ko byumva akagoma ari umugore w'umugabo utakiriho agomba kwerekana yuko nawe atekereza nk'umugabo we atekereza igihugu nk'uko umugabo yagitekerezaga ko bari kumwe n'ubundi kuko iyo ataza gutekereza nkawe ntashobora no kumubuza kukitangira uwo ni umuco wihariye ku bihugu byose bya Afurika no ntabwo ari ku bya Afurika gusa ntabwo ari ku bya Afurika gusa n'ahandi ni uko ku isi yose n'ahandi ni uko ntawe nigeze mbona umuntu umupfakazi w'umuperezida wapfuye muri izo condition ashaka undi mugore uretse ko ashaka undi mugabo uretse ko n'abagabo benshi ari ubu na Stalin yarapfakaye ntiyasubiye kurongora nzagusaka numva ibyo bintu bidasanzwe none rero niba leta n'umuryango batumva ibintu kimwe ubwo nko mu gihe cyo kumwibuka bazajya babyumva kimwe oya ibyo ntabwo biza gutinda ntabwo umuryango wa Sankara reka kwibuka Sankara ntabwo ari umuryango Sankara ni uwacu twese ni uw'Afurika twese turamwibuka ni uwacu twese ni uw'Afurika yose umunsi le 15 octobre twese twibuka Sankara umuntu abaho akarenga iyo famille ivuga nino cyane c'était rien du tout aba kontina yose niko kaniro buri mugore baraza kumugira inama nyuma bahindure Dr. hano muri Burkina Faso rero hamaze iminsi hari kuvugwa nanone ikibazo cy'umutekano muke ubushize nahoze mbona abasirikare 51 barishwe bishwe nande bishwe n'ihuriro ry'aba jihadiste mu gice cy'uburengerazuba bw'iki gihugu uburengerazuba cy'amajyaruguru uburengerazuba ngo ni mu ntara ya Udalan mu karere ka Sahel ahana imbibi na Mali ndahabona iki kibazo cy'umutekano muke oya ibyo ni ibintu bisanzwe ibyo ni ibintu bisanzwe hazaza n'ibindi hariya ubundi ibyo bintu hariya muri Saheli kuva hashize imyaka 8 iyo mitwe irahari bariko barayirwanya ubu noneho ko birukanye abafaransa ntibagiye kure abafaransa ntibagiye kure ngo bagiye muri Togo je pense kuko muri Niger nabo bariko barabirukana sinzi mbabwira nti Niger neza kurikiraho
ubu Niger bari kwarukana abafaransa nabo sinzi ko mwabyumvise Niger birukanye abafaransa nabo ariko ni population leta nta kiravuga ariko population ejo hashize iminsi 2 bari mu muhanda bavuga ati ntabwo dushaka abafaransa nibagende ati igihugu cyacu ni igihugu gikennye kimazemo imyaka ingana gutya tugira umutekano n'umunsi n'umwe bagende rero abafaransa bagomba kwerekana yuko aho bavuye bari bafite icyo bamaze yego nicyo tumubona rero abo ba jihadiste burya ntugire ngo nibo bari kumwe n'abafaransa bamutiva ibyo ni bisanzwe rwose biraza no kuba bindi ariko gusa ntabwo biza gutinda kubera Marina barafatanya ubwo nuko gusa Marina yari gifite abandi Rwanda bo muri Gabo ejo hashize iminsi 2 barwana nibamara kumetiriza bari abagabo baraza gufasha Burkina Faso mugira ngo bakibazo bafite kandi Mali ifite ikibazo igisirikare gikomeye ubungubu cyane ku buryo abongo bataza kwitinda ndabona bari abasirikare barishwe habura iminsi 2 gusa kugira ngo Ubufaransa bufunge ibikorwa byabwo muri Burkina Faso oya iyo minsi niyo kugenda batangiye kwifunga kuva babwira iyo minsi 2 na mbere ni juste ni minsi 2 kugira ngo bagende bafata amabarizi ariko ubundi kuva babwira batangiye kwitegura no operation Sabre na mbere nta kintu yigeze gukora muri Burkina Faso iriya myaka bamaze no barabyivugira ko nta kintu bakoze no operation Sabre atakintu yakoze muri kuri nabo jihadiste bari n'abafaransa bagihari ko na 2022 ndabona n'ubundi hari abasirikare 10 bari bishwe huya kuva bahagera kuva Faransa bahagera abajihadiste bari kumwe nabo imyaka 8 ariko ubu uze kumva baravuga ko ari Burkina Faso abasirikare bawe bananiwe ubundi si igisirikare cyabo gisanzwe kimeze gite kimeze nk'ibindi byose byo muri Afrika igisirikare cya ibihugu bya Faransa byakunda igisirikare cyabo bakora uko bashoboye kigahora kiri faible uretse ko icya Burkina Faso kitari faible ni cya Cameroon ntabwo bavuga ko kiri faible kuko Cameroon yashoboye kwirukana Boko Haram Mali igisirikare cya Mali kirakomeye ubu kuva aho bagiranye amarasiyo n'Uburusiya ubu gifite imbaraga icya Burkina Faso nacyo kiri mu nzira kiraza gukomera uri kuko bariya strategie z'Abarusiya no gukomeza igisirikare cy'igihugu ntabwo biratangira mu marasiyo barasinyanye bafitanye amakoro gusa ariko ntibiratangira muri iki gihe rero Ubufaransa buri kwirukanwa muri biriya bihugu muri Sahel umutekano muke biragaragara ko ugiye kuba ikibazo kubera bari abajihadiste oya muri media niho bizogaragara higeze haba amahoro ryari nabimbwira higeze haba amahoro ryari ariko ubuza abasirikare barahari hari operation Sabre hakaba Barkhane hakaba Takuba hakaba les métiers de la paix hari amagroupe y'abasirikare b'abazungu ubwoko butanu n'amamodoka y'intambara y'iki ariko ntiyigeze haba amahoro n'umunsi n'umwe abasirikare ba Mali n'ubwa mbere bagera Kidal n'ubwa mbere bagera Gao ubundi bari bafite ahantu batarenga hari abajihadiste abafaransa babuze kubegera none uyu munsi baragera kuri territoire yabo yose kuva imyaka 8 ishize ariko ubu ngubu niho bigiye kuvugwa kubaka muhendere trouble izajya ivugwa cyane muri media ni propaganda none Dr. iyi insecurity izarangizwa no kuba ibihugu byishyize hamwe nkuko ukunda kubitubwira cyangwa izarangizwa no kuba Wagner igiye ko intervene Wagner singoma ishobora ko intervene de part ishobora no kutintervena izarangizwa no kugikira ibakomeje defense yabo igisirikare cyabo kikira hamwe gikomere peut-être babahe nta kibabuze kugura intwaro ntibabuze amafaranga bafite zahabu bose yaba Burkina Faso yaba Mali yaba Guinea bafite bauxite
bariya bonyine barahaje bakemura ikibazo cyabo. Nkuko Cameroon yashoboye kwirukana Boko Haram, bari bayiteje Boko Haram. Cameroon bayiteje Boko Haram, bayiteza n'abandi n'iyindi force négative bakreye yitwaga Front de Libération du Cameroun, irimo n'abacadi, bashyizemo n'abacadi n'abamizirima, ariko Cameroon ifite igisirikare gikomeye baparvenye kuyirukana. Kuko no muri Centrafrique abakamerune baraje gufasha Touadera, bari kumwe n'abarundi n'abanyarwanda. N'abariya rero bazagira igisirikare cyo gikomeye, kuko abakamerune nabo bagikomeje nyuma yo kwimefya y'Ubufaransa, aho Paul Biya ahindukiye. Hari ikizere cy'uko bari abateroriste bazashiramo hariya? Bazashiramo kubera bariya abantu barwana badafite aho barwanira, badafite igihugu, badafite base, badafite, biragoye, intambara irahenda. Ntabwo biragoye kurwana n'igihugu gifite amafo gishobora gusaba na sekuru, kuko gusaba sekuru uri umuroberi biragoye, niza iza discretement ku buryo bitamenyekana, ariko ahandi hashobora kuza n'ibihugu officiellement bakaza gufasha kurwana. Yego. Ariko iyo urebye shite ya Gaddafi nta huriye na insécurité y'abari abateroriste. Birahura, ariko sibyo, kuko na Gaddafi koko bwa Gaddafi ntabwo bavugwaga cyane nko oya, bariya zira base militaire, none base akamwese ni hari kuva kera, zihari kuva kera, zira base militaire zihari kuva kera, kandi zazarwaga kubera bavuga ngo ni ibyo nyine sécurité yabo, zihari kuva kera. Gaddafi gusa amaze gupfa nuko haje aba Tuareg barwana, ari umuriro, ariko ubundi zari zihari. Hari icyo se we yafashaga mu kurwanyira terorisme yaho Gaddafi? Hano muri Sahel ntacyo yafasha, ntacyo yigeze afasha mu kurwanyira terorisme, kuko Gaddafi nawe urazi ko babaga mbere nabi, bashaka kumuteranya na Chad. Gaddafi yari kubirwanya, mu byo bamwiciye birimo. Gaddafi yibuke yuko niba arashaka kwishyura amadeni yose Afurika ifite, ntabwo bajihadiste ari kunanira kurwanya Gaddafi, ariko hari abantu badakeneye uko bahava, hari nakeneye ko abajihadiste bahora. Ariko si ubu ntimurumva yuko bari abantu baremwa na Occident. N'uyu munsi ntabwo mwemera ko UNESCO iri hariya kugira ngo habe imitwe yitwaje intwaro myinshi. Numva mutabyemera n'uyu munsi, kubera mutibuka yuko no muri Centrafrique byabayeho, hari imitwe yitwaje intwaro igera kuri 5. Nimvuga 5 wumve ko ari benshi muri Centrafrique, ku gihugu gituwe na miliyoni 4. Abo bantu ntabwo ari aba Centrafrique, ntiwabona abantu bo muri Centrafrique barimo imitwe 5 babakura he? Baragendaga bakabatoragura muri za Chad, muri za Benin, muri za Togo, kuko ku rugamba abirabura bose barasa, ariko babeho. Uzacungura abantu basigaye ni muri Afrika gusumba ahandi. Ese Dr. Finansoma y'iyi mitwe ibe bimeze ite? Nibo bayifinansa. Ni amafaranga aba aturutse muri guverinoma wenda y'Ubufaransa, aturutse muri guverinoma y'icyo gihugu? Aturuka muri Ubufaransa, abari Ubufaransa se. Ndetse niba batwaye BWO yo muri Centrafrique, amafaranga avuye mu gufinansa umutwe twaye. Niba batwaye diyama yabo, niba batwaye oro yabo, amafaranga, niba batwaye peteroli ya Cameroon, amafaranga yo gufinansa umutwe yaburira hiye. Niba batwaye oro ya Burkina, ya Mali, nyinshi cyane. Yahera niyo mu ya Nigeria bananirwa bavura amafaranga yo gufinansa iyo mitwe gute? Ntabwo ava muri les contribuables, ntabwo ava mu misoro y'abaturage babo, kuko ava mu misoro y'abaturage babo bajya mu muhanda. Ubu siko bagiye mu muhanda kubera Ukraine,
ngira ngo warabonye ejo bundi abafaransa batwika n'idarapo rya OTAN ntibabibonye none isaza ngo nukubera iki nuko urabona amafaranga y'abakonti ariko arajya muri Ukraine iriko yabashonjeje barashaka kuva muri OTAN basize ku mugaragaro batwika idarapo rya bafata umukasi bararikata idarapo rya OTAN ngira ngo arayibonye ntibigutangaze ntabwo ari ubwa mbere muri 2003 Chirac yanze kwintervena muri Iraq muri 66 de Gaulle yavuye muri OTAN n'ubu bavamo bafite tanasi yo kuvamo biranashoboka cyane ko bashobora kuvamo OTAN ishobora gusenyuka nta gitangaza kiza bakirimo ntibatangaza kandi ibyo ngibyo ibi wabo ntabwo babivuga cyane ni mu byumva nk'ubu nka manifestation zabaye muri Amerika zigiye kuvugwa ryari ntibazivuga nk'uko ziri kwa kundi baba besha ngo ni demokrasi ariko Biden avuze ati izo manifestation ntabwo zatuza gukora ibyo dukora hanyuma bakavuga ngo demokrasi kiri demokrasi niba abaturage bashatse utagikora bakanyuvuze Boko Haram nyibutsa ko no muri Nigeria yahabaga buze ni gihari sinzi ahubwo ntago mperuka kuyivuga biracyari muri none uko gusa isa nkaho itagifite imbaraga cyane ariko irahari iracyahari kutagira imbaraga nuko babona Nigeria ikwiye kuba stable cyangwa nuko babona hari ahandi ahubwo bakwiye kwikonsantra bakaba bayiretse oya basa nkaho Boko Haram isa nkaho bayihagurukiye ari bose ntabwo ikiri Nigeria gusa na Chad buriya kubera yatushaga na Chad yarayirwanije na Cameroon yarwanya isa nita imbaraga ariko iracyahari iki kibazo cy'umutekano muke rero muri Sahel abafaransa bagiye cyakemuka cyangwa ntabwo ari bo bonyine bateza insecurity hari ahantu oya erega abafaransa ntabwo ari bo bonyine bari kumwe n'Ogisida yose buriya Sahel hari gihize kuba ari ibihugu biragera kuri 10 n'Ogisida yose we Ogisida bizakemuka byose nibagenda kandi bazagenda bindira ibihugu nibifatana hari ikintu hari ahantu iriya zone bita les trois frontières niba mara Niger rindira ikibazo cya Niger gikemuka kuko abaturage ba Niger bahagurutse birukana Abafaransa ye cyantangaje president wabo wundi n'Abafaransa nta kintu aravuga n'uyu munsi iriya zone ya trois frontières bayise crise Sahel yagira amahoro Dr. Twahereye kuri Burkina Faso none dusoreje muri Sahel rekse ko nayo nyine ariho les trois frontières ni Burkina Faso Mali Niger reka dusoreze ahangaha tuzakomeza kugenda tureba evolution y'uyu mutekano ara muri Sahel abakoze cyane merci à vous iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tebuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare